Krista Chisana Kitep na Tha Asim na Nite Hinaw Ingay na Naw Ichimite Hinaw Krista Ingay na Uzan Ahin Ita Lamubin Ichun Humi Humi Kipa Mazo Se Mazo Kipa Tu Salafu Inaize Kami bercerita, insom juga bercerita. Ia contoh tak, bagi tu contoh cara yang komdi, ilmuwan berhubungan, tujuan mana, mimpi tahu komna ini ilmuwan. Zotim le, itu pakai hedging na. Sahah yang itu pakai Yesus Kristus tak sah lesan ahun ke optim ema cik kesan Indonesia bah ema cik atha pakai yang benar doa sabda ini kita di Indonesia Kristus Kristana kita hak the new covenant Krista Chisana kita nak hati, hak cok cak, jika ia om di bumi dia kekiti manusia, betul tu lah jadi. Hitung manusia, ane zuin pon jom sualan, hijini nang mo dia kita Katisana Kisim tahu kita nak ahi Jeremiah yang kau ni kau ngosok mereka jauh sok mereka apa semua itu pakai sesuatu Israel tele sudah tele kita nak Kasim nak diubah ahungnya aku apa dia puna mana isi makuna kahim kayu peta kasih dikit lalui cetok banglu tinggi apa dia kasih pau ke bang kahibangin itu kita nak cuba nipu Israel itu kasih buat kita nak tak itu ding ahi asumwa kadan tu kakuza alun semua kasih kuting hi kei apa thelu hingting amaho kami le hi kita nalui lai thang nga kita anaki sim ho covenant anaki bol hots tulai thangin rong kita tam piau me treaty kita ho adira modern history again gal tam piau kisah lain kam legam tinok tu ho tahumi hechi kitek na hi relationship a ibunpu gam khatle gam khana kitek na chu ati buizo na til khat pe eng khana chu buiz ibunpu ji hechi hechi kitek na hi te nga hi le condition te condition be ya kitek ngai lo ni he Setiap hiji kita nahin tujuan promises agumen. Setiap hiji kita nahin ini zole, ini zolo, dimun dimzo kita nah unji covenant. Ini le cuti dim, ini lo le cuti dim ti unji. Kita nalui Sungadim kita kau menjadi apa copiau ni. Baiklah hidup le, Patini kita nasimpa, kita nasimpa, Sudah le, kita nanimpa, Patini, Ami dia kita nasimpa, Pangkit aku naik. Sudah kita nak mulsu pati ahine, pati ini mi pabetto kita nak nasemin
Chu teng la mi Israel te to zong ki te na sim tu san a ki te na lui la nga ki het ho ka tu gem he chi ki te na ho hi phát dam na to ho lam pi ho sei to a hung pang ahil chi a go so anames pat he ni a khat le ni chi van moi le se na sil tha son se na ko na mi te hu to ding ki ti hi ki te na ana sil na ho ha ko na mu do te hi chi chu pakai su krista hi hung kilang to ai ye chu bible so hin ki te na tam pi na ki mu ne ki te na tu cheng ro tam pi no mi tu zan ha in che ki te na la ho chun nga bel ama sa pe na pa thi ni no ma chu to ki te na si no ma he ma yong ki te na si ai che no ma he ma ki te na chu pa thi ni wan oi le se chon se na adim ta ze a chu su thiam dim anok ji tui sam an li ni e chu tu lai mobile phone choi chi ta ji wen ki sei le ki che le se tu pa thiam reset abo la ni virus tam ta mai ta ya chu adim ba na an chu mobile phone che de lu de la reset na bol reboot na bol ji ki che ba na pa thiam ni chi reset na bol ni great nature ai chen pa thiam ni ki thiam na khat no wa he ga se tu ka tui sa le ta ni te ka su mang lo ni ta abanin Abraham chu anak ko da Genesis bungsom ni bungsom le na la kitab na na si kitab na tam pi mung la kitab na lu za che ni bai ka la ni na alai ni pe khat ni Abraham ko pa ni kitab na na si ai cha hin gam tet gam Patienin atet pi chutem le rom mi te na pol le ha thok na English election thuma se patienin Israel nam aten da thu ho chutem le gam le ko alu da ho hi cho zo si chutem le che tan thu do abana gam tan ni ho ahum ki do na Israel le Gentile ho akikhen hi che ho so se bul ku he to the chu pathin Abraham to kitet na sil na aku na ki mo do the hi che chu ta sana ki bul ku kitet na anahi ne ze abanin amite so chan aku na Hudo tinga anak ko Mose chuto kitet na ana semen Sinai mola Exodus bungsom le god tem le bungsom ni le dilam na chun akimui ai chi Mose to kitet na pathinin ana sem na ami Israel te to Sinai mola ana sem dan be na pino ai chi ho so se ku be leo ke Kanan kam agatun temo bae ichi dan chu paketu te na ani phat thei na chang tiu ani lo leo sab se na ai lo le wang se ham se na tam pi to dim ti chu phat thei na le ham se na ki ti chu Deuteronomy bu som thu le khata abu pi a to chu ki kon lu ne kitap na thang na mun tam pia pakai Yesu le Farisi ho Sadducees ho akini lo now aki place no ho lo hi hichi Mose dan thu ki pi no a ku abon sa ulpu thi abanin angan la hichi
kita nan thak ni tu pathin ayok chuneu cha isei to kita nan thak le habusun hozo se hin approve no mun so hichi Joseph ta samela hupin Joseph chappa hichi pakai Yesus Kristus anak kita pi sa Messiah mo kong hitai ki asay do alole asay do apot che wadi hichi pot che na chu hoya ki bu ham siket so na bukan lam Sunday school ado hinla ibe mus lagi na lam patki ni hichi David to kit na na sim na ha ka te ama buza ku na Messiah kiti hung pin do ting kita anani anasi itu cuba kita doa turun baik lah kita nalui kala kita naho government ma ini apa itu hasil se cuma cu kita nak new government cu pihak amin pe Babylon na so canga umjing ho cu patinin hatta ne hu doa ahin khozo atha sin ding ti chuan se tu chutel le ni ho khat hu sunga hechen ni ho khat hu sun tem chule masam to kitu do ai na masama kitet no to kibang do patinin ni te se ti ding ti chu Jeremiah them ga ana se do hechen ni ho cho hu sun tem le hichen ni ko chun mi de chon set ngai dam na hin na mi hem lung su lung kil ngai ko na lung chang asin ha chuteng le mi hon pathie a het na zo amu be yu het kil be amu chet be yu ti Jeremiah kim ga he nga pathie hin ki te na kha hung koi lung ni ana het sa ye chun pakai Yesus Kristus amat diuzan chun ama ase bite to indan chunga an ko alui hong de hechi an ko alui hong na ma duzan ha na hechi kum hong tu pakai Yesus Kristus amat diuzan hechi chang khalele itui an ne ba don na van moi nei se ni te nang til se no se dem universe ko pidinga ni kitep na ta ta ni ana se no great ana bo hechichu khodala hechi ni tam pi khatta na ki to katisa hechi katisa ma kitep na ta ahi kichu pakai Yesus ana se to hechi hechi pakai anzon tiu so video ngai net te ipu ne sang kha le leng pi tui judate dia komon ta ani dia ane tiu aton tiu le pathi na thangma tiu chu ahi mo mai he ai la hi za na hin ai che chang kha ana ne ngai ziu ana don ziu angai ya an ziu pa chu angai ni taloin atha pe tiu tha pe pakai Yesus ahin Yesus na say de ko na le pitui katisana ite ahi na say hichi pathin mi de hi te na tiu aba he pa tia manzil le ko pe hitaluma pathin in sumi te hi te nau le ngaksum ta apa hebatnya ikut dia kita nak pakai Yesus Kristus Asian to api ucup akisana sim abo lagi
ye chun hichi pakai Yesu Krista hisanta pe ta sanna ki dor pa ita sanna hin ko chun hichi chu e ko ha te hin ko asim dang lam te ai Yesu te ilung thimu wa hichi chun hichi pakai Yesu Krista hisana ki te ta chun hin ko asim ilung chang su wa he adan thu asu du te ye chun kityan na tha new covenant pakai Yesu Krista na say na ye Isaiah yemlau pa musom ma le tum chang so le ni na lai ta ko ye Yesu yan te thu na chapa hichi kityan na tha Yesu Krista kisana kityan na tha ai say pakai Yesu Krista thu na le thodo na athi na le athodo de na athu Yesu umilo de hichi to sigui zo jing ani he chon pakai Yesu Krista hidiwa athisan suwa athi ichon si kerwa ibe niu ke tama pan ni bi chutem la hichi di kityan na dinga kisai na ani chutem le ichon si kerwa ipi to ani he chun tuzan hale mo bumi te he che pakai anzon o form din zo form din ai una ba he pakai Yesu Krista thi na le thona aman ikerwa itho diu kerwa atho athisana kityan na tha isim no bi na wa kityan na tha ahi sungil ko at he chang chini ilung tim chini wa pakaya kita tin panlaw te ya patini te sim no o chini at kini kita yan